Oinagara ya Western Nyota TV no usanga kubwange okurere sipindi esya Amenosanio ukuchiresia imba haira erenya nyasaye alanderienya ria mwanadamu ambire ndakunda manamara imba Lazarus alandende uria kula muinda umundagan udakuringana ko mbobila bwabwe wari burie newe kama mundo muhero onasomori amonekori amako wakubula bwabwe ambi kumera ne Prisca Achuki ngabanda yori na Pius Ngozi ambiambi mlubuchuro barero asabasa amore valori mera nende rikanisa indakana bishop mlio na kushitsa ubanuli osia bushere mwami sizomnywe ninza Patrick Shtika mwemiri rikanisa le Upper Room Ministry Nairobi ano karibu Ndio andia ese mwisi wefwe metawana ngarabe Nelson Ofunja nindi mwai we kanisa le Saints Covenant Uruma Nairobi ano ya ushere mno mlio wanje osihuli yurali anje nango Reverend Alistair Grembwa yukanule APEC ni wataka wangware mbele bishop la hasa mwito ni mwami wa uhiere atakanga baranga Franklin wero ndo tumemaliza mukadha na usirika wakadha la Coastal Kenya mbele posto na subshese ushare mwami sitsomwe mara kanje nisia kwa Robinson omemiri wa Complete Pastors Network Bruno Samari muliono ulana biseka mabino andi kulemana kwa keki ya abalori kwa kerenya nyasaye alala nende okwenya kwa manadamu imba ya Lazarus omanya no kulingala Bible imulanga kama mundu maskini nukulingala imba ya ni imba ya mundu maskini na nukulingala owari nende ama muinda manya ku muinda nde Lazarus araro balanga kunondokana kula ngwa ubwari ndakiro kurerendi Lazarus kumanya kama mundu maskini mu Bible ne kumanya undura kama mundu muinda erienya renyasaye nukuri kusoma Bible no kula kurikwenda mundu paka muinda bolari nyasaye amana kufukira sana Lazarus ale duala machi aili medesa okunyola ko bara obulamu obo machikarera ndakiro kureba nerenya renyasaye mbwe Yali denya nyasaye mbwe Lazarus amenye obulamu maskini ne omuina amenye obulamu yamenya kuria ili osirisiye mekyo akaholola imba hewe ni marisibwa yakende bishop kama kawaida. Okay, asante kama kawaida. Makuba Lazaro nende mtajiri namba muinda ni makuba ka Yesu mwene nelera makuba kana konomba ibaka yene na nicho kuola wena sana tanda nya kumono manende Luhya ahuritsanga likuwa kushira kumanyiriza nomba understanding understanding naichiranga bantu banyala ku bantu banyolanga kumanyiriza nomba kubola kumanyiriza evangeli yahira zo myaka minyiri kula bantu barangira bilwaza bantu bachenda mpaka na Yesu mwene na makuba kena kahandikwa Paula walanga kahandikwa kabe meki tsokoze nomba kabe mafundisho kukoze bantu bakusomanga ubantu binterpretanga nomba bakalukanyanga likuba linyasaye mutsingera tsega go yereta chikira understanding na nuba n'abakristayo numba liri kanisa bishop likanisa leba kristayo ambayo hawana understanding yani belewa hata jibani limanyiriza hata uli ni kasi ndinyo sana wakati wanashipindi shibeshinyala konya yobo ulitsanga kuli chumapili loko itsamu nuko inyanga kunyole report tinde kunyole bantu banyole ko diele wa fulani mbula mugwa kokube khalibutsa kuure bule indina loko itsanga wikhala mushipindi mishino kuibana makobakano khoikitsana kulinende bantu bako banyolanga shina banyolanga ifaida kunda akasaba yobobusi bako uritsanga ube nulonda makobaka munjiririnda yi kujwe kunyolanga understanding no yelewa makobaka enaka shikira no mwezi makobaka ka Lazaro nende tajiri
kachimera wa Kristo bandi ulanyuma khali kulinende nitsidini fulani babalitsaho utachiri no benya kushikishiranga ngo utachiri ta shikira bamanye ndina bamaskini ne batsitsamikulu lakini batachiri batsitsamuliro so bantu aba kulinitsi dini fulani tsakolanga nga sect kulinitsi sect tematsi yakulira na tsero kumandi ko kena kuchira yani benya kushindisha kubola ufale kulei ufale shiraro shireshene ufale suti ndai utsitsamwikulu tawo numfana ndiyo ndi babola ukorinjira chikira ba shibele wa mandiko kena kota honya urumikire mandika ka hoele mishabandu babemenya na kumanya mandu Yesu yabona ndino yamani shashina ulireba reisa na sumire itopiki na nomba lireba lele nya khonya kulyumba mpaka mulu yabeni yanya na hoelewa umaskini kuroko umaskini nukayenzi kuroko umaskini kuitsa kukhari Bukabukhanya butakatifu nubusiro. Yani the line between holiness and stupidness ni very thin. Unakukana uli holiness kumbe uli musiro. Tidini tindala tiriho they don't value butachiri. Khandi bibara kuba Kristayo kulo benyana kuba bamenya maisha malaita. Niba no kuchenda benya urulanu nuni namutoka yobona ubone nufala shiraro shirai yobona ubone nule shikole shirai yobona ubone yani babolanga Lazaro eli maskini na umaskini ne wachira nijira mwikulu alize basoma mstari kwa safano kwa sita no kwa hanga mushitabu sha Mathayo harano Beatrice walaga heri walio maskini understanding bwana understanding ni shida ati heri walio maskini kwa maana ufalme wa Mungu ni wao sasa unyola Mungu shanyana khola bitita umanya bibiro ibo la maskini wao lakini kulata shikira Lazaro eli maskini na shira babulagi understanding nibiza munganisha mstari kwa nako ndio bola heri maskini kwa maana ufalme wa Mungu ni wao halibiro ati wao chena tani banjiri ya neno na hii kumatala haleluya yani halibiro ati abula kusha kolanga bola mwewe ta ni haleluya basi mwalimishe batata yani bantu bakana mpaka sasa babatia contrary to the word of God shikira Paulo yetoka abundu ngenga khupana na bantu kulena nabola nuka ine kholi kasita nuka izira ta khalishi kulia huwa ule khalia ta ho makuba Lazaro nende tajiri ni makuba keki tsanga i character nomba umwima fulani kulinu mwima kwa kulolanga ko Lazaro no kulinu mwima kwa kulolanga kuina ko tajiri i character yabone yachira mullanate mumuliro na undi natena imbere onyasa shibwali kutajiri ne maskini ta yakandekera na no Nandi. Karibu. Mbeko bande. Bishop. Airo hachama huwa. Otio ngine. Otio askofu ya chake bilaini ni vala mambo wako mwingine ndai. Anakubola kweli ngalia maririsa. Ile sile bilai no ringade ndagani hapo ibe kesa ndiba teva ndiba chive Lazaro nari muslifu si Abraham da ngawote bakoranga ujya byenga yakolanga nati bakuchobo reho aba acha mutumba homani achakore abasiyani befwe ubona ebe khore yali ngala bachoba bore bore bachenje ko bikore ulwezi yo bishop parise billahi bore niyo byere siwa musajiri ulaba bishop achakore ho ya mabange ozi batechabo ulwezi yo nga mbara endagano no kuringale billahi nyasaye ahero tajiri obumu
ebintu bino endagasa kibolanga mbo kukonyo bwami bw'omwikulu n'ebintu bino kuna medicine nani bwami bw'omwikulu n'obwemberi lani sinsinyana nokulingana mbwe obutajiri bwawo ewe ne maisha kaonde Nyasaye engenda yawo kumenyi bwawo olinde obutajiri butie yani obumanya kwawo Nyasaye kukenda kwawo ande Nyasaye wawo apana kwachako bwela obe maskini ndagani hayo maskini hani dali bwela ambo Nyasaye wefwe ni Nyasaye owe gold nende efu injili obali Nyasaye wefwe no chako ndo maloma ho maskini asori ndambi le Nyasaye wefwe nyanga kuba tajiri sakira emyandu buri sindu silai situla ku Nyasaye ni Nyasaye adakira ku mundu no manyire esindi se muhana efomu ye nyamanyi mwe Nyasaye yenyanga kumwekese okunya kwefwe hali musabe na anatuoseresa no donga no paris kuba maskini ne ngati ndagani bolambwe kunja ko mahono ka mu proverbs niyo metade da bwe halama okunja mahono ngadwa wanyabula bona kumala bune chamani bona kunyola sa bona kumarisa abasi bacho kwaka barima na uye hali baba hola bakeza mbweno bito okingulo mukono bakeza ko bakulanga onyanya ho mengere ninga bakorenge ni so hola hari ni kusisi mwamdidi mbara basuba banyasaye bamanyire abantu bacicanga ne bakulanga muri dale nyanga kino banzi balanga nanga kulwese umuntu uringa wasyo 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 yani wasyo fellow colleague barera nova abana bombora la asindi sinya hano kubona ngaju bishop abore inyini no yeriye kosa ebyo kwekesa mbwe kata nori omwinda otabukulo bwinda bwo kubona mbwe niyo bwamano tabutemberi niyo sakere ndage ni bona ngo so ahora bami babiri so ahora Nyasaye no horesende ulweso no kule nori nende Nyasaye omutemberi obusiano bone Nyasaye bwemberi ohiraho ebindu byo musyalo bino ili onyole okunyola okuteresa obusyano bone Nyasaye kulingala ho kidogo endaganilo malo mahubanu besubira mustabo sya Bahebrania 10 lelo malo mahubanu besubira abantu ni ichai bona mbwe no soma kwa nyari chemberi yo 20 imbere no chemberi ilo malo mahubanu besubira bala abamurindisa Nyasaye ibola mbwe barubandi bamurindisa Nyasaye karoma huwa kibarindisa ngo tla Nyasaye ni bakalingara ni hanikata Nyasaye abalakirisa lakini sibakanyola lakini baringaranga okulingana kwa baringaranga obulamu obwemberi nini chaka ni domando mwani bola kubana bayimani bakola makuwa mahongo masto ni bana mukata baruba mama bechuwa ni bari besubira mukata ba kulwe bintu byesubira abandi banyolanga okunyola tabafu babo tulamukusingira lakini asibari banyore bintu kama byobwinda lakini babonanga ubuhongo bwa Nyasaye ngwekhola mukati mwawe kubese tsindu umundu lawo siyoso ringala oringara ku Nyasaye wawo ubusiano bwawo kata nori mwai nori mundu yosi lingalo ubusiano bwawo tajiri bwawo buno otere Nyasaye mbele konyo bwangu mukulumbe obindi bindi no Nyasaye kumedra lakini endagano si haya hakombobe maskini no maskini ebyo omanyi baro bandi yenyo kubasa lezi ngani apostle bishop abore ama swinyo khola bidi yo khola winyo we mundu okusabilisa nibonano obukola kama kubulanga musumbu excuse nani enocha ni halao no bola mbwe Yesu yabola mucha munyumba baba karibisha mwihale ni mukuyendu lakini we swinyo khola kaza pande hala usiwe singa bishop abore wewe badi Sabola kuza kidogo bandi. Sabola kidogo. Holpisho bwana ngobola mliranga. Nyasaye shiyama mako usubutajiri
kuimiandu tao. Muluma sana kuhusu inganakani moyo kumundu. Shijira Evanjeli kubora ngalina fedha na dhahabu vyote vya Bwana. Dhahabu ni fedha byosi bimukhoro gona kanyasaye. Kandi Evanjeli kubora na kutse ni warithi pamoja na Kristo. Kutse kuli warithi. Kunika papa weru ali ni myandu. Na kutse ni bana bumwandu kanyasaye. Kucho kutoka nako maskini ta. Kunyasaye ashirikwanga utajiri ana Nyasaye ashirikwanga mundu uli ni mali. Lakini Hana atsa mufano kumundu lolekanga anaabudu mali na mundu loleka ni mali lakini anamwabudu Mungu. Lazaro hakuwa maskini. Lazaro yali ni bindu lakini shiyahenza kumyandu jejera. Singanakani jeje bika kunyasaye wewe. Shijira lira Lazaro limaanishanga yeye ambaye msaada wake ni Mungu. Oyo bukhonyi bwewe uli unaona ni Nyasaye. Yeye ambaye msaada wake ni Mungu. Lira Lazaro na maanisha. Kwa hivyo Lazaro makani keni singanakani jeje bukhonyi bwewe uli una Nyasaye. Kwa hivyo yahenza sana kuyanziza Nyasaye. Shiyahenza sana kubindu byeli na bera. Shiyali maskini sana ubola li maskini ta. Lazaro ali ni bindu bye lakini tsinganakani tietie. Ndabola litulindi Evanjeli bolanga mu Proverbs Mithali 15:10 bolanga mali ya mtu tajiri ni mtu wake wa nguvu. Wangamifu wa maskini ni umaskini wao. Ani nyolanga mundu mtajiri ahenzanga nitsinganakani tietie ni yohona lili ahenza kumali yeye. Nekwa ahenza langa wena ona imbinga yeye. Injira wena anaweza. Tuwakitsa subuhi kumoloma na bishop. Kubola kumbe tisendi tsihali tsiribure. Tisendi tsi khola tsienya khulia bulayi nokufala bulayi lakini shirina ilo limenya ta. Nabula mungu. Kwero kula tsienya kunyala khukhwenya tisendi khulayira mutoka mulayi khulamenya munzu indayi khulanyanya khulafala biraru birayi. Lakini nuenza unyola mundu mutajiri yakanakananga imali yenyala khumuwonya atsira musibitali lindayi sana. Akhabi sibitali lindayi sana na ropi hosi baka atsira musibitali mwano na COVID mwiri. Na mundu maskini atsira tsakhaba misala atu yake shituwa kwa atu yake kukule indimu atu yake mangwere uno ya jenda zatu chimeans bulamu bwewe nuwe na Nyasaye chikira amanyinze mbula shindu shosi alatsa nindu ya shindu ishi Nyasaye amwera unyola unindo Lazaro yeli zani miandu je lakini matsingana kan tietie hitiawera ku bindu bishibala ta tsingana kan tia Lazaro yarolanga Nyasaye ne bukhonyi wanje kula ku Nyasaye kali bindu byose hapana bukhonyi wanje kula ku Nyasaye na mundu mutajiri ya koritsira tsingana kan tietie khumali yeye yibirona Nyasaye lechero Evanjeli bola kholiyo ni shijana shirala sheli shitajiri sana na Yesu niita na mureba nareba Yesu muyayo nareba Yesu kire yalla ni bindu bibye khari mukanisa tsitsanga bali kasi ndukana baranga nareba Yesu nyala khola ndina ndinjire mbwami bumweko yareba li very straight yenyanga a very straight answer yeah nyala khola shina nzenzi mweko yenya aba mukipe bulungi Yesu nambora wamanyaliraka nakola ukhibatawe ukhayetawe ukhachina tanambora asikhathi ukulitse byosi byoli nabyo we maskini ukhola ndini mundu yakhunya mmoni yaleka ya ola no nikawa ni myono
yena enokubola ndina tsingana kani tsietsie ni suvere lieri yelimu mali ku Yesu ikerisa kumbora tsingana kani tsione li suvere lifule mushina umali yali ati kukulitsa bintu byeveta ikerisa kumbora kenyaka iwe shikira wamanyalira ka kweli utsitsa mukanisa it means mundu yetsa mukanisa ke yamanyalira kaliosi yali mundu wamanyalira khandi yali mukanisa Yesu ni yekitsanga umundu yali mundu wamanya ikanisa lakini ishida ye yali shina tsisendi tselitse yonona tsingana kani tsietse imali yali yonona tsingana kani tsietse oli reverend ufunja abuli shunya la kurumekera bahinda babiri tawo ola yanza mulala wange wuni umusatsu uyu yali yayanza imali ndeni Nyasaye yitsanga second eje ya moya rolama bori na mwana mako ya mtumuna wakala bali na Nyasaye ndo tumuna ohane Prisca tabo ya ne la ine ko kwambwe kwaro kwenya wa Nyasaye la sara wa maskini na mulana ya mtajiri nyalo ko rambwe nyalo ko rambwe omanyire obutajiri ndo maskini hazono ko ya Nyasaye umundu abe maskini bizanga Nyasaye hasenye umundu acyumuriro Nyasaye ekyomura Nyasaye yenyo buri mundu yese aloko lakini Nyasaye abezo umundu owa musubwaye Nyasaye abezo umundu owa musubwaye umundu achatule kulu au achagwe umuriro na umukole no Nyasaye Bishop Astika abora ati obuseru na akubona umuntu noba akubona umuntu wa maskini ngo ubuseru wao abadawe lakini ubuseru bose mnyalo bamu birebire omanyire obuinda ne baraka utula ko Nyasaye ne baraka utula ko Nyasaye hanenema na omundu mweno nyalo jakwa kulovera no ringalo mundu nga tajirula esakara na cha mukusimu imururo kwa doha banyahana kabisa yari muimani mama indoro mutajiri ndoro muimani ne tabu ndoro ndasaya ndoro bandu kulovera ula kwa manadamu fuwezi ngalokulano Kenya hana umuzungu wale mbe touching somebody's life. Ndoro mwanadamu ohoye obe mundu okudira kumaisha ko mundu ohonye mundu wasyo. Zakiro wananga baroba serve fwe ndaba harabe fumo Kristo. Abari bile imuno okudira maisha ko mundu. Nabani ngira inda haro bola no wani. Ne Nyasaye kasaba riki ya mundu muimani haba. No muimani ni abaraka ola nsonyo ola nesiya usoda holi ya wengene oda holi ya wengene kaya sasa kubariki hawa na ni usikini utuliranga lobera Nyasaye akubariki yonyo rezindo na swenyo o asaliyo ata konde ba mamengera ngoto ndabola bona ba mamengera ota of course mabaya bezo mwana wasi hapo ne amadala ngakatino kia amadala ngakatio kabane mani kasika malanga kakirira haba Nyasaye kazamalanga babarike Nyasaye inuwanga ula omwani na no lisambo yo lisaso nyore ndese oshongo ne Nyasaye kaza kubarike haba no nyola mbodongo bo maskini haba kwa mfano wananga basi anilifunda bakale batila umulima kwa Kenya noru muwai noru nende basirika baba batila umulima kwa Kenya o haso hakone jana na baani sana kasula kecho wao bila skap kote no makala futa That's right. asia kecho wao bila skap lakini wanamba Nyasaye yaba inua sana bainuwanga singa lotu sana Nyasaye akuinua niyejo ukingira ko mukati mabere kalimo skapa atera musinzo cyose
lakini umuntu kula ebuleka mumbe umuntu olwa makana kakake uliona kata makaza kefwe bani bayana batula mumbone nende kunyanja kusisiriasi sana lakini no nyola wajunge kanisa nyola za waya makanisa waya katalia waya mu kumulima abantu bomulima nabani sana ata no lumwayi wabantu 20 umwayi wabantu 20 batla kumulima ne oli pastor asona kanyokenda makuloha balakure mburusi bakure mburusi nabani zakho bona mina saye babarikia ne barine ndo okubona kolobero no rikone sindu umsami wala amberi yene no renderi yene omundu ekyo kutekereza ali mundu ekyo kubuluyani ne no renderi yene zara kubariki abanderi yene va omwani Lazaro Lazaro nagretu warabu ya dola ngevindu mtajiri alile vidongene ni ya dola nganaria lakini mtajiri kazi ya mnyambo ya hamedoza Lazaro kile nagere ugana mazaro ngaro maskini kasi na hali ya kasawa ngereza ne basana bifana bana bifoko nende bantu nyanga ya bulano kata mwezi munende ende bantu munyumba bakose abakole kazi munyumba bekhasia kali nende maid kumeza ai Kurda bantu gabato yekingula maid aramu jikoni ani maid ajaliba maroria wa lano maisha ngakatyo kata ndo nende emilimonyo walangeze ne zakasi yako inoe na handi omisange point yo misanga ne ocha mwikulu ulowe rocha mwikulu ni process obora abantu koyo cha mwikulu mundu ya jabore koyo cha mwikulu soja ya no yo jamu wala funda la isoja enda watu wote dawo cha mwikulu ndio lakini ikulu kunende a point gadanga buruyere max nota kholela ino kupunguza max moja mkulu ulano kupunguza max kando ngambo nene hato ajemikulo hata pia hato ajemikulo ulovera abantu bachanga mu university nabala kamitire nekata mukulu bakache bosi kunde process obuyimani nembi kupunguza max kupunguza max mkulu akira wana Lazaro haziacha Lazaro aria bundi wala kusimu nani mtajiri zoro mtajiri ali kusimu ne yari yeunja ndabona Lazaro kusiru Abraham na Abraham ni ngukefo wa imani wezubira umustajiri uleyabule subira nabantu bajya mu ikulu nabandi subira abatajiri nabandi subira lakini nobo musiru shinga muhalabani mjane fue mshepastika bore baso borso musiru na sakiro bonanga abantu madala karoma madala kandi kubase pike ngera nonyole dala li edala lai es edala etarisa mufu onu madala kala masamufu ende mangiyo edala engiyo abantu balaba manyasiri yokutusa bahonyanga abatenya labashyabwe badango kuinua abatenya labashyabwe kurinde ndabantu barinde uwezo lakini khasia kahonye umwana umuntu yenuke lakini uno umwana umuntu ne uwezo lingo takanga wakafune sakiro nyola mu Western irabantu kusisiriazi kulovera abantu Western kusisiriazi bantu atila mumbo kusisiriazi kulovera kwakoto tusa kandi khazukhwenyela ngaba CFA amalayi lakini noyenyela basho malayi noyenyela bana ba mwana mao abajirani abandugu zote kama ndio wanapo barende ne fara kwa murende ni mtu ambaye ni wa mbali mtu ambaye utabarende yula kwa next no musuku murende sometimes wajanga musuku sai murende oyo musuku
Omutende. Huyo ni mtu wake ufai ukijua. Sio wewe ndio halambi na. Ndiyo bana. No. Asukuenya wanazae ni malisa. Asukuenya wanazae umundu abe umuhaya haba. Nasaye yenya buri mundu amenye obulamu bulayi lakini obulamu hatufuza kubuchagwanga lakini obulire musale barabona mwe omundu abuhanga abantu bakire mudana na hekhalesa nawe halinda bahakesa nabana balaba jaja bengere na vita haye bamula gesa ni kandi bandi barukaroma dala kandi bakera tosuma osuma kuno nendalo mundu anendale kongo sana katange ngango estabivera abantu kusinde ndemukunda kwanza abantu babuzya uri ndemukunda sana uri ndemukunda lakini noja mukunda tefe kuri basiruka kutolema kazo kulimbera embolea kutoka kwa ndo halima usiruka twingira mu bungi so kwadonga sabadaha no mundu no akafuna emera yawo bilaizana mundu afuna madimwa era hane kidatu amadere kadatu abijanga afune sana na atakire umukunde kayoni lakini no chabandi babe abana ndema kesi ekandala afuna magunia mahumesaba naitira mutia nite Western utufungule likanisa lyabantu bakara banyala bashika abanyikisa batabata wengi sana lakini azoki abula yoja Dawa renge bandi Jumapili tetu hana wala mbembe mu kanisa yumo handi no terese kanisa libesa so bona membe masore wana mebe ya ni oyambi ne nyasaye sabe kata amasiri no mkuobo munari amasiri kata sisi mustanda no mkuobo ko mundu andi abana mapepo washa jimbula ho ulili sinjia ulili sinyama hoba kano nakani bola lore na marui no urakara wa bolanga mawe hala abasa holubali nde wale hala abasa holubali apari bikijana washa njimanya ho uranga fisku hala ano uranga ameva loka na malai sana kama kawaida jitobola manchita manchita babolwa na urangile uli yako wale manji kama babolwa na malai na manulu embara ka fungu la timoni lakini tocha kaimbo ala kusaliwa la noma kabiri bu shinala bishop church na noma wala kulinda tofauti yo maskini ndo mtakatifu tofauti hongo kabisa even if no they are not really related ta shibirala lata ola menya mu maskini obole buno kwenya kwa Nyasaye tawe o maskini na gashieno kenya no sae harujer wani mulambo bishop with now kampo ashanje munyala kuba my witnesses nembo lambo inyanga kwa mfano za kuihonyera lana fresh ngala kwa studio mna inyanga yotitsango kamba nyanga otsokamba bishop ne umwena mwe kuko manyire kabisa obulakwa de shilling dala ta nyanga otsokamba no bulaka de shilling dala ta
omalo kamboli Lalemba. Lalemba. Ola kupana sana abantu zamukanisa abantu balapara la ro kuchenda lakini yole bananga okupananga moyo kubwo shimulinda pastor wenyu tawe shimulinda papa wenyu tawe mulane ngende shiekinye mulamwe okamba kweli ho umaskini neno mtakatifu na hivi ni tofauti na nola nina mapesa tawe mapesa na malei even though indakaniwa langabu ni njira yo handi obuononi lakini mapesa indakaniwa la mu proverbs mbu omundu ulale na mapesa tawe are defenseless indaka mapesa na malei lakini Yesu yabona kuyanza mapesa nebwa uboni bwanzira exactly lakini kwa ina mapesa Chijira nolo mukandu ulale na mapesa tawe omuzungu yabola mbu node na mafura anointing ngela wanya buli mundu yenyanga anointing okula mikudita nyanga no ni Sunday na buli mundu yenyanga anointing bila mapesa tawe you will annoy people you become an annoyance because when we talk about abantu of mother bow they are not in line ndilikuwa lenye site Okay. Chola. And then number 2 noenga shingali mwenu wibukulanga amaparo koko mundabo indakoni bolanga shingalo munda paranga ndio ndola ono bukula ulambo bole esie endo maskini awefu kata wilbar shilot kata indika shirot kwefwe omundu yache na kufwe lero shunya lo kuchingu hata shingalo paranga ndio lo Chola. Na washaje kule mstudio muno kuhonyane ili kuhurusie mu hali olimu okubola mbu hali yanje tawe no mbakano nama kuba kewefu tawe no munyasaye oli kiumbe kipya amakuba kewe nyuka we muiwe o focus timoni tio ora kunyasaye manoba nyembu nyasaye nyanga neliyenyele nyasaye emenye obulamu obulay the will of God liyenyele nyasaye chitira iwe wate obulay fridge tawe no wate kideri Wednesday olie kideri ile paka Mengere. Menjere akalangwa menjere olia menjere kala Wednesday mpaka Saturday jioni leo noje mukanza asubuhi nikaba makuba kanje kutu mbora pastor matimo nikijira munda matimo nikiji ada pastor tawe oro ko pulpit kada pastor tawe au ihale nae yeso kuda harufu indi perfume ila ame kuiwa ila dinda ita ishiko la kanza mno nishi kanza josi wata nombe siwe jilerwani yoli ile kidiba Wednesday wewe unokule fridge utaya manjera kidogo ndiye chokola shili fresh umenyeshinga no mundu uli nenda akili iholange kaso bule olishokonga dogo lo musiru mabandu yaholanga ndakani bolanga abantu banje bakoranga shitira kina kutonga walojeri kulo kumanya shikali kali bayamba kana kumanya shibenyo kumanya ta obalenu tse Western wikulili kanisa lebantu basiro ulanyola bashirika banyasa nakono lo umuntu omutofu bishop hakubona kwako mutofu mukarimu omuntu omutofu washanje wasoma ona masomo lakini likozo elimu za asubuhi nzie kabe kasi obolaza pastor saira kuo enyole kasi na usaire ngene yoko na paka saini ala kusaira lakini action yo ni rena okuno busha mapema otio kabe kasi olakane ndo butofu reverend wala mwenda kani wala omundu omutofu akunja ngeme kono
no ya kuje mkono kadlo ore shogula kumesa kono lo tawe bukule shogulia bukulo mkono wala ko shogulia aya ka bukule lano wala ko no umayile shogol khamire hacha ko kunyanya lano omere yono mutofu wa hali ya juu no mundo mutofu avuitsanga nali omaskini. Omaskini is not a gift. Neshitu ndo kudila nina shobo wale from today. Isishinga 11. Is even if the nyango kula mu. You shake off. Wale si omaskini is not part of you. Bano wala wezi kukawanje yate mashiafa ulata. Kukuwanje yate mashiafa ulata. No. You are different. You are different. Ko embara walisoblei topic ni ndai nelienya le nyasaye. Shindalaba kambi kwa habala mstudio mno nelienya le nyasaye. Abantu bamenyi obulamu obulei. Apana omenya Sunday t-shirt yandi kwa mkongana ba masabayiba. Born to suffer. Amkongana. Born to suffer. Tawo. Abantu batya mukunda wesi bukulali jembe kyolime. Imbako. Bukula imbako. Kyolime. Jembe osa. Yaki hapo mko. Kyolime. Apana kula abantu bakachaka kufuna amatuma na wala. Afadhali nywe wewe nyuma ni khabi. Weso ulisani khabi washanje ulisani khabi. Ningola ya kwa bundu wozi. Ifile kwisabula abu. Omulosi omundala omulosi tawe ifile kwisabula abu. Ori muna mla muhero ero chakizimba hali chinjeho na meko karaka honya kumundu ubula mwao wa buri haburi ndahire ndebe sanerie kosina area efe kama bamenyi ama mulo renyala yasoma mahwakeneka obulamu nende obulamu baada yerifua no wala kena konda hero hureba omundu muhinda yosi anyalaya can the rich man be saved? Yes. Omundu muhinda anyalaya yosi ya save ndabo elimu ya loko yes Bishop and it is the way ureba na ndina majibu yani ureba le ni ureba ndenya kutsiku mukari kidogo Lazaro nende mtajiri ni bandu babiri tofauti na bandu babiri aba bazitsanga mwikulu bose bakanire wene Lazaro ali kujirisha Abraham na mtajiri na aliena jehanamu ndenya kwanza bulamu bwa Abraham urebireba raisa ni raisi mtajiri anyala kuokoka kwenye kwanza Abraham ili maskini no ili mtajiri na imagine bora aliena sasa Nyasaye ni nuhunyola nga meki soko mtajiri nenda maskini bali hasi liyenyele Nyasaye ku bandu bose ube uli mtajiri ube uli maskini liyenyele Nyasaye ndina lisubira lyolyo ubika ku Nyasaye ifocus yoyo ubika ku Nyasaye Abrahamu ibanjiri wala ili ni bindu Abrahamu yabarikiwa na Abrahamu yabarikiwa shikira yari muhani Haleluya. Abrahamu yari muhani. Abrahamu yarulitsanga fungo la 10. Abrahamu yani yari ni bintu yari ni imani. Lakini mwikulu yinjira. Na no Yesu abonanga Luka Yohana nabona ndina ni butinyu sana mutajiri kuyinjira mwikulu na ni butorose iti ingabi ibira mutundu yisidana ubiriza mutajiri kuyinjira mwikulu abonanga batajiri bareba ndi akabona ndina nuba mutajiri abukuletsinga kandi cyosyo ubukule mutajiri bobu ne bubene bonya saye basi raba mutinyu kuyinjira mwikulu lakini kaliwe mutajiri kaliwe maskini nubukule lisubira lubi khakunya saye
ulinjira mwikulu nakachiranga chira sasa nukwakhinjira mukarema sasa Abraham ali mwikulu na wali mutachiri kuliye nali mushivala ali muliro na wali maskini alinenda Abraham kunya saya kwa kitashina wena awalanga dina khali bakwe maskini ube mutachiri nuli kuye ulinjira mwana mwikulu nakachemera muyu nabora Abraham wala dina rumba mundu atikubora bamwe abo banje banarika mushivala ndina bakakola kulirinze ndakona ta bakamenyelimenyelinze ndamenya ta ibanjiro wala mzatu yeli amenya yafala tsingubu tsa sambarao yani tsingubu tsukutakiri yani royal color tsingubu tsukutakiri yani alitama yani ameni maisha kikulu lakini kulipisha bawulu mwima ni nguranga mundu anyanya mpaka yani nunyola ulia kushindu sheshe utole shikwirasi lakini anyala kubukula kusahani akweta utole shikwirasi kutola shikwirasi manya ikamanya ndirani alini haja ni wama na mtorio kwezi hienu mtorio lakini nusoma kitabu cha Luka 16 makoba kanandika yawe na makoba kaitendeka kumolo mayaka nusoma mstari kwa 16 mstari kwa 29 wajira walangande na uso Abrahamu yabola bamu abo balina malako kamusa nende maandiko kama profeti ibuli hacha kurume mundu urula mwikulu atsukubabora ngakaina kaba kwata niyengere Nyasaye bandu balonde mahandiko ka Musa balonde malako kama profeti na koka na mumaskini nomba Lazaro yeli achimira malako kenako kaniba bulashari khaliniba nyanya bimu khaliniba fana chokora yani kamanya dina mutajiri alila Victor na chokora menye ku street ya Nairobi bosi ni wana banyasaye na Nyasaye benya bosi watiena mwikulu chokora abola ku isababu ubora Nyasaye atinzana nimbo la shindu nakwamenya ku street kalukali na ngomba papwere kusuba kwamenya kwalini shigule banechira kabuli nechira mbona winjira mwikulu Nyasaye lambona Lazaro yinjira yohani katukana winjira na uli Lavington amenye akabona Nyasaye ndali nendi kasi nyike ndali ni kampuni ngali tingarakani tsanyi so sere ko kampuni ndai na bayinziri ndashira Nyasaye alamureba Abraham yinjira khaliyo katokana winjira kira Abraham yena barumije bebe ibanjiri bolanga batse kukosana na Lutu bakosana shire shina imali ba Abraham bakosana na baba wena balutu shikira alinitsingamya alina makondi alinishina kuliba nobutachi Abraham yelina na niba nobumaskini Lazaro yelina lakini bose babiri bali mwikolo haleluya sombo mwa abo riwa mtebere rais abana bakesi ni naabona mwalimu nyata karatasi amatero naabona mwalimu atero bintu byamanyire abala mwalimu yakatahani ufanda nyina tulala mbere yakho na mazi atanyele chahe sa mwalimu atile hambere mwana hoba asko ya kadisama huakano ndo busito ndo kwel basa bilai yani ya hafu sangasa nimbona ese ninyambe mwindo wa Nyasaye paka nje hala kwa karibu na Abraham ni wona utyo kukefwe wakiroho atweke sengalo kwero buche obwadiri bulimbwe obutajiri no kunya kwa Nyasaye ngalo bore Nyasaye nienya bantu babatajiri ni nyolo kufuimbuli ni mbona mbwe sakire ndagani bwana mbwe Nyasaye ni Nyasaye wa maskini yani yahera maskini sikera nisi already batajiri baliambide Nyasaye nyabukuleba aba maskini bana basudie bole batajiri sakire ndagani bwana mbwe mbwabukulanga abalyasi nabakingula abukula maskini nabe khasande batajiri bulano no maskini
ewe nani winyanya saye akhubere so buyinda oyindire yani chakle bolambo no mu Yesu no yindi oyindira kulwezyo habore mbwe endagani bole ibolanga mwe endagani bolanga no manyine bikera no muyinda no hwero manyi mbori ambili nyasaye ne sikenyo we hwelo bengori nyasaye opare mbori nyasaye niyo ndagani bola mu mbare bechanga mu Ayubu 20 no somo chako 22 no chako nya 23 libola mbwe mufunyire nyasaye mbara we lomalumanga kubayinda ibola mu mufunyire nyasaye bano mukalira omwami wao no bukula gold yao nende silibao no isiha muloba aswa makina no male omukhola nyasaye obe gold yao nende funjili chao mbobulano no musaba nyasaye lana naba gold yao nana khola ona yindi ona indra mbare nisinzi nya khola lakini no maskini nana nyasaye kuinyanya kukingwe esinsi subira ne manyire mbo basumba banyasaye munyala mwa buri munyimuna burisanya nange ulewe mu muri abantu beroho abantu bamanyire mwa kenyana wabandanye ko kunyana abantu bamwe mbara upara kusebilai esikera obulamu afoko bolambwe wenyanga chose mubona mubwenja mura ubwenja wala mubimika mbara kwet omanye osikhasid bantu bethe banga mbwe nyasaye uno nyasaye wa ubaguzi yani nyasaye wo kawula bayinda nde maskini nyasaye wo kera bantu babitire mu madini n'abandi babitire mu malai okunya nyasaye kuburi mundu namakuoma lesekenda ngibela mu Yeremia 2:9 mu nyasaye tuparama kuomala kuliwo bewo bitira mu shida kata karimali wae kata no maskini nyasaye nyobe mui bolano esinsi na habola sisi nini ngale bile nyasaye esikera kuloba kunyela kwethe esikera nyasaye tahola kuwoza kwa abasa wakana okwakana sikuruba paka wekombe ngaliwo para ngalimsumba nsabo ngaliwo para ni nyasaye khola para ndaba na tajiri ni nyasaye kunyala ni ultsaba mbo nyasaye khola itolo eternity ama kunyala kwabo lulamu wenyanga chose nobumwe nebibyo mukulu no kusaba nyasaye nyanga ino kubola mbo nyasaye nyanga ino le hakulo bandi muyinda mbere haba le hakula mu bidonge bibe biti nyanga ile biri sindu sibesa ulo musumba nyasaye ouma ko maliwayo ori nende bindu ri satisfied lana kusindu nyasaye na areta mu kusabe nyasaye bidonge bityo nyasaye na wala ati babye kesambu ori maskini na ndo maskini no bere no nende malaria na ndo ngano nende malaria no bere no nende sino odomotyo enyo eternity maanisha lakini nyasaye yatao endagene bolambu yatao bikhani yatao mpaka nyanga ino no maskini nyasaye zabombo choba maskini winya nyasaye adahango kunyahwembwe eosude hemberiana kolwesyo no ichuhana bolambu senta haso donga maskini na domocho bolo manyine nesubira yose no bolambwe ese kama bibu kubora ngibabo makanisa kekesana mbo butajirisi sine sindu silai lana byekesa bekesa umuntu nomuntu yatamma paro kaimwe ohoyo be maskini ningaliwo para niyo lodo kulwesi yokumanyirisa nyasaye ataho nori maskini notanyarwa nyanga ino simanja mbwe obulambo bwose uchoba maskini ebiha bichenjanga ne hanyasa ataho buri sambo ibisunos otulano osudano nobere nyanga ino maskini muchuri sona ba maskini mwaka kucha sona ba maskini mubora nyasaye kwekomba kwao mani uchakocha uloba nyasaye abatao eternity amo ebyenyanga chose musiyale muno su no tula muda ala ya maskini suwa chenjera lakini babo bandu nakubora tise edala yefonya bechangariti lakini esenya zangi ngusa umundu uno yolesiha na manya obulengwa nyasaye ndi nyasaye mpara na wale senda simbuha mutachi ya bola khotsa mwikolo kholo rebi khona batachiri ina khabiri batachiri baliyo banyola nga batachiri ba munjiri khali ndaita mwana injira mwikolta utachiri bunyole khukhwira mundu utachiri bunyole khunyanya sabantu
utajibu nyori kuiba mu serikali corruption unyakutse mu ikuru ta utakiri butsa mu ikuru nubunyona nga muri yenya lenyasa utakiri kulwa Abraham Ngani ndio para kama mlori ninchukira ndera mundu nifunye sababu Kuita mundu no sa maksudi umwera para makusudi kama mlori umwera makusudi ubona tajui go kuira mundu tajiri wesirima sirima of course go bilile bindu bino ini secha wate wako na lakini ule avuga bolo kanda hola na mabi horowe kana yene rali pashalista pashalista chipelina ndajipa ndajipa shijira indakana ikuboranga njipelina ro kwanza peleka mali yako kwa mtakasaji na vyombo vyako vitatoka safi mtakasaji ni sisi kunyola mundu mulala ni mukhanga inakasi wabo corrupt na mundu mwene oyo lwali corrupt lwarulabutsa inakasi nitsisendi tseyibi shindu shokukhanga khali yamanyenye sayeta yenya bugule beshi atsimupa wangwa tsibaka tsine tsyanga mundu mwene oyo umanya arulitse umujafu asalitse umanyo mundu yahinzira zatu ni mali yenitsechera na undi lwarulayo anyanya bindu byenebo wenyene anyanyire muni shibi mukamba afutirwe nindio kadikiriza obukulisipaali nika mundu anyira manyola unyakunya mundu wala kwakabola bandu barulanga Mount Kenya bandu benabo kane batsire mupanga libibitisendi shindu shokuranga nishokhabi kanisa wili babukula shiwangu na hirra kuhani sija batambua peleka hii vitu kwa mtakasaji ni vichafu peleka kwa mtakasaji na bandu barulanga impande kwerui ibitisendi sharulayo kuranga nokujya mumpa matuku kabiri atirirwa kale mumpa na bahari sababu hakujua kupeleka kwa mtakasaji. Kwa hivyo mundu nanyoli mali aya amaye nyoli mali munjiri gatukhane ale rimbiri omutakasaje byomba bitatoka safi irakazo inaleri omutakasaje ala nyola mutimu ngaluka kulira uli bere kuranga mutajijanya na wokoka na tsimwiku na itatagemea kholi arumira utajiri wewe oli uboli papa wa Abraham yali tajiri Isaka alikuwa tajiri Yakobo alikuwa tajiri hata Esau tajiri kila ndio wati Ismail Mungu alimwambia utatajirika ndakuira mushibala ishangalango lakini kirabana kutajiri la yeba makura nula sambazo shibala shose na mundu mwene oyo wanya kubore ati muliro anda nayo bangeri kuboranga kubo nuti mushita kushabantu bilisubira unyola balimu limusabu yene which means mutajiri wobo khole ndo gutumikira Cornelio was very rich Cornelio yeli mutajiri lakini Cornelio mutajiri wewe lwenyola bintu bebi kuranga ya imberi obasalisi era imberi wanga Petro naho maskini benyola tsibintu byebihirayo bama bambora sasa bintu byebihuririye isana litoke ebisadaka ibiro sasa shirika alatsa shindu shirala ulanje Petro aliyafu abora shokola sasa shindu shida tsakhola shiri khola ndi kuipatiswa apatiswe anyole tsingulu tsiro lakini imali yeyi yosi naye mulombera injira haleluya imali yene mulombera injira paka yaze kutikisa ufalme wa Nyasaye amanye mundu alili alangwa Cornelio Cornelio jina la Cornelio inamaanisha charity yani mundu muhani yani masoma ni somi ni hola study anje mira soma sana mundu muhani
Holy Bishop wabo ndo kuranga akasoma umandiko kuzipitisha makuba kwa Bishop anze jire. Nyasome Proverbs 11 ndasoma kwa Harambi 10. Evangelii bolanga 11 ndaanze 23. Ndanyasome za Harambi tu. Haja ya mwenye haki ni mema tu, bali kutaraji kwake mtu muovu ni kadhabu. So mbele Swahili mpaka ndoro kule bantu bose wanaudra ale kwenye kwenye Luhya 11:23 shina hili wala kuna atawanyaye lakini huongezwa zaidi. Mundu muhani Ana numoyo ametwa ngwa kuna azuiaye sivyo haki lakini huelekea uhitaji. Naruza muimani anura vya vyumana. Muimani ni kumanye ndi anazuia isivyo haki. Isivyo haki kwa nini? Alinavyo na ni haki na anatawa. Kwa hivyo amezuia isivyo haki. Shikira alini bintu byanyala kuhana lakini anazuia. Hii endelea kuola iruma jire. Kisha tuwasome. Endelea kuola ndila. Nafsi ya mtu kuna atawanyaye lakini huongezwa zaidi. Kuna azuiaye sivyo haki lakini huelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa irabambulwa irahomerizwa. Anyweshwaye atanyweshwa yeye mwenyewe. Awanyimaye watu nafaka watu watamlaani. Auzuiaye nafaka baraka itakuwa kichwani pake. Atafutaye mema kwa bidii hutafuta fadhili. Atafutaye madhara hayo yatampata. Azitegemeaye mali zake ataanguka. Anategemea mali zake wala hamuoni Mungu, ataanguka. Mwenye haki, mwenye haki atasitawi kama jani, atasitawi kama jani. Alanera kule masambu mabisa. Amina. Ataabishaye nyumba yake mwenyewe ataurithi upepo. Onokuliza mundu kalimani imana azaka kunzu yaye mwene. Alinizi sendi kukula kuzinyamikira wanyanya munzu mweni ngumu. Yes sir. Mwimani hata kwa nafsi yake. Alinizi sendi kukula za isuti yaye ni ngumu. Wala sitaki watu waone, sitaki kujionyesha. Imana ni nafsi yake mwenyewe. Mpumbavu atakuwa mtumwa wa watu. Mpumbavu the foolish atakuwa mtumwa wa watu. Mwenye moyo wa akili. Mpumbavu atakuwa mtumwa wa watu, mwenye moyo wa akili. Mazao ya mwenye haki ni mtu wa uzima na mwenye hekima huvuta roho za watu. Tazama mwenye haki atalipwa duniani, basi muovu na mkosaji mara nyingi atakuwa aje. Nyasaye nohezanga mundu imali mujami. Ahohezanga imali nilichomu. Ahohezanga imali namanyanga loahere iwe imali ulabukiza litala. Sijishanyala kuwaza mwenye bosi kwa safari moja ta. Lakini aheza mundu mulala namanyanga loahere alola nuli mumwoyo kubuhani. Ula kwa mwabo, ula chingula muhana wenyu, ula chingula mwana wenyu, ula chingula kumurende, utatawanya. Uli mundu nyala kusaliza. Lakini uliyo wakanyola imali, akhoyo khandi khinjira mwiwe. Naona? Nyasaye akuhere shira yalola mwoyo kukuranga. Kwamba uli mundu nyala kuhola ndi? Kusala. Yes. Nyala kusaliza. Na iboli, mundu wima abandu nafaka isivyo haki, watu watamulaani. Yulwe ibola bana malamula maha bana tawe yani we lumbere mukati lwandu kha munzu wanje nindu za mukati bantu shinabaranga kusanga bana basangara wala wa khali bamanyi ku umbereta bana amanyiza papale shina mukati sangala wa papale mukati papale mukati ikulu bandi umanye
bitsomnya lena likanoka kumundu akolili wani ili kupapa ta litsira kumundu hani nalo papa injira mwere inza kubere na bishop shitika mbora were bishop iwanje ilinzere na bishop alitire futsi baka na habolanga khalinza tsa ndi mwere ameninyima isibyo haki shikira ali nabyo uima kwa hivyo si haki haki ilikuwa uko nayo barumbe kwenda lakini umeninyima isibyo haki aberambe kwenda arikana na tsibiri bantu bamunzu mwanje bana wala papa mutse kunyali kuchindu bako ninza khandi ndikhala musako olanya sai shina chikora khanga sijira bana balanga ninza mbula tsikhwire tsitsa kushiti yera belitielo tsanga abere natio ale bana banje balama inze shirami shibira straight bako kushiti mana ameninyima isibyo haki ayo yasaye mundu mkarimu nafsi yake itawandishwa. Kwa hivyo mundu mwenoyo ataokoka. Kama vile Kornelio alipeana nafsi yake ikawandishwa. Mtu ataokoka. Maana ametumia vitu hivyo kwa njia iliyo haki. Lakini mundu anyala kutia kuli misambwa. Azimu machini. Azimu Illuminati. Anyore miandu. Alero yize ni miandu ichikali yize na cyo mukanisa bantu balakalibiza mukanisa banyola miandu cyo matemoni wanaabudu na hiyo basala nyasa ni miandu cyenecho nyasa minyasa icyango cyenecho nacho biri nacho mukanisa hari kanisa yizule ibene bantu cyerefutiyanga naye mwene nibintu byane byosi cyo ibangeri bolanga mundu kipofu niyongosi bipofu wosi mbwina weni kanisa yosi nive mwene bosi jana Ore muna reverend ya ate ore onela irande sulu banyasa ba wala mo dokumenta na kwa nyaka ejibu lelo wala mbwe omuyinda owasubira kona sai omuyinda muwani omuyinda okolanga haki akamwiku Marakan. Umaliza shule. Apostle Marisia. Tani Mabaka na malay. Arium no. Shingalo na mhano fwe awakambi mdomo no. Omundo muinda nobo mutajiri. Yejira mwikulu. Shichira ndakaniwa laga mu Baran Philippians chapter 4. Dinyalo tito doa 19. Ola wala mbu emaira munyasaya wanje. Supply no kala shina. Ala kabola Tsohwa. Mbuinda wewe According mbuinda bubu. Oh nyasaye no muinda. Hello maskinta. naanza wainda Deuteronomy 8 18 wala wenyasa. Uitsure mbu nyasaye no hananga amani ko nyoko kutaji ko kutaji. O esi endira nenda wakambi cross kwa habola mana kubola washanje wala batsomundo kubola mbu isindiri fu maskini tawo chichira nyasaye umwina nenoli nende DNA nyasaye uli hinga papa uwo ohula obehave shinga no mundu manyire mbu iwe papa uwo no mutajiri onyelo kata mwana wa MCA chuno kwa kane ndo mwana wa MCA na ache nali amatuma kubarabara onata kweli umwana wa president onyelo kwa kane ndo mwana wa president na ache na kubarabara onali amatuma zana na mitura na hala kuza bioko kwa mkarikari mindset changeanga ni president elect mindset changeanga shikira kade inzifuala kade shobola sholitsanga shotsisa mote na wala leta chafua tawe ayondo chafua ama mulima ama mulima
Mesio muko na mifupa. Madonda. Tia kunyama. Nyasaye papa wono mtu. Hapana mifupa. Wacha ndio mosa na malai. Siakanje malira wewe. Oyo mnamla ruhero akukala na fulu kuchulese. Rechuri yarero mara kuna mosi kuri nende Jumapili chiranu da. Kuri Jumapili chiranu mara kusiruwa ko nende Jumapili icho kumariri semba haino Nyasaye endelele ya mwanadamu. Ule munokala lana fumaruka hobere siesi andi anombolendi Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano. Ni ya. Ule